okutendeka abahingi kwebembirwa ba Greenward International bakwatanise na government okurabira ministry y'ebyobuhingi oburisa hamwe n'obujubi. Turabugana umushana, turabugana ubukoko koko kuburagenda bwaza mu mwani bugushisha kandi n'umusharuro guba mubi. Umwani gwa Tobias ayinetanisa naho abantu abamwe abatarukozesa irrigation ejo kufuhira amezi kandi kindi aha nashomaho ekwatirine nashanga umwani gwa Tobias nugura bya munonga kandi gwana munonga ahabwa new plant eyarukozesa ahabo kwa kwari kugifuhiriza nko kuyatworeka agira umusharuro mwingi. Aba begesibo kubine kufuhira emisiri yabo hamwe no koresa imibazo y'inekirisa kandi tari kutegana sobwa mpinda y'induka y'obwire. So we first see why we import the organic plus fertilizer, because the first one, this is organic. So that to see is different from the other fertilizer. This just protect our soil, because nowadays people they use a lot of unorganic one, maybe make the soil. So echo nichituletera abahinzi kudaboringa yield ninga shoko increasing production. Kandi uko mukichomanya ngutude tureke kuhingira enda yonka nifyotenga kuhinga kuri amesente. Greenward we encourage the farmers to grow more crops, especially for food security and commercial. Aba Greenward International nibo bebembire kushomesa abahingi ubwo barukwatanisa na ministry y'ebyobuhingi oburisa hamwe n'obujubi. Guremwe so notaguma nogiraki nogutema nosiga muki nurwa umuto noza kuja kushanga umwani gwe na waje tinde na ngurenga afuti mukaga niguma gura afuti mukaga. Gasha kwa Anthony Twine.